Ukrajinci su izveli novi napad dronovima na Moskvu u nedelju ujutro, a na meti je bio finansijski centar ruske prestonice. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su dronovi oboreni, a gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin rekao je da nije bilo žrtava i da su 2 zgrade malo oštećene. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da se postepeno rat vraća na teritoriju Rusije i da je to, kako je naveo, neizbežan, prirodan i apsolutno pravedan proces. Zelenski je upozorio da će Rusija sigurno nastaviti sa napadima na ukrajinsku elektroenergetsku mrežu. Kaže da se radi na njenoj zaštiti. Sa druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je, odgovarajući na pitanje novinara o potencijalnom sukobu između Rusije i NATO, izjavio da to niko ne želi, ali da je njegova strana spremna za svaki scenario. Na inicijativu američke strane mi smo svojevremeno napravili specijalni mehanizam za prevenciju konflikata, koji omogućava ruskim i američkim oficirima da direktno razgovaraju o svakoj kriznoj situaciji. I to je potvrda da nijedna strana ne želi sukob. Ukoliko neko želi sukob, a to nismo mi, onda smo spremni. U međuvremenu, bivši savjetnik šefa Pentagona, pukovnik Douglas McGregor, napisao na platformi X da su branu Nova Kahovka u Ukrajini najverovatnije uništili Ukrajinci po nalogu američkog rukovodstva. A američki milijarder Elon Musk odbio da Ukrajini omogući pristup mreži Starlink u blizini Krima, piše New York Times. Kristina Đoković, televizija Kurir. Sve ćemo ovo analizirati u narednim minutima, naravno uz pomoć mojih gostiju u studiju. Sa mnom ovoga jutra su profesor dr. Miloš Laban, politički analitičar. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Hvala na pozivu. I profesor dr. Branko Nadoveza, naučni savjetnik Instituta za noviju istoriju i redovni profesor Fakulteta bezbednosti. Dobro jutro, hvala vama što ste gost redakcije. Profesore Nadoveza, da krenemo razgovor sa vama i da se osvrnemo na ove napade dronovima na Moskvu. Bilo ih je u prethodnih nekoliko nedelja u više navrata, međutim, hajde da pričamo o ovome što se desilo tokom vikenda. Pre svega vidimo da je na meti finansijski centar Moskve bio u nedelju ujutru, ali kako komentarišete ovu izjavu predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je rekao da će se rat postepeno preseliti, odnosno, kako on rekao, vratiti na teritoriju Rusije? Šta to znači? Pa znate šta, to je ono što smo ranije nekoliko puta isticali. Rusija nije upotrebila svoje strategijske prednosti u ovom ratu. Ušla je u frontalni rat, što je sasvim pogrešno, što iziskuje velika ljudska i tehnička sredstva, male rezultate. Znači, ovo je vrlo loše po Rusiju. Znači, šta se sad događa iza zidina Kremlja, to je teško odgonetnuti, ali po mom mišljenju, iako je, znači, vidjeli smo 77% Rusa, znači, kompletno, ako se izuzmu ne Rusi, podržava Putina, ali je problem što sigurno Vladimir Putin je okružen ljudima, oligarsima i određenim ljudima koji žele, znači, kapitulaciju Rusije, znači da izađe iz rata Rusija da bi sačuvali svoje privilegije i bogatstvo. To je, znači, još od pobune Wagnera, napuštanja Hersona i tako dalje. Znači, Rusija ne koristi svoje, znači, ne koristi dovoljno, znači, ona, znači, nije istakla političke ciljeve koji demorališu, znači, ne samo vojnike na ratištu, nego celokupnu naciju. Znači, naravno, došli smo do ovoga da se prenosi, nije to prvi put, vidjeli smo da su ranije bili žrtve neki pogranični gradovi na toj administrativnoj liniji Ukrajine, Rusije i sad smo došli do Moskve. Znači, da nisam stručnjak, ali sad taj dronovi da dođu do Moskve, to su ogromne razdaljine, to je, znači, veliki propusti u bezbednosti Rusije. Znači, to uopšte nije smelo da dođe. Znači, pri ovakvoj tehnologiji i kapacitetima koje Rusija ima. Znači, Rusija mora da se sabere, da uđe u taj rat i da ga završi. Znači, da nekoliko stvari, da otvori 2 nova fronta, minimum 2 nova fronta, što predlažu i Rusiji neki patriotski opredeljeni ljudi. Znači, da forsira, na primjer, Odesu i Harkov,
da iskoristi rusko stanovništvo, prorusko koje je, nije to samo 17%, nego to je mnogo više, oni koji se osjećaju za Rusiji u svojim ciljevima, znači pogotovo uz pomoć tih ljudi da oslobodi Odesu i Harkov, znači da postigne neka dva velika cilja. Drugo, da ona mora da upotrebi, znači, dalekometne rakete, da, znači, spreči dolazak svih oružja, svih vrsta oružja sa zapada, da uopšte dođu, da prve vidi ti odbrambeni sistemi s lakoćom uništavaju ruske rakete i dronove. Znači, čim uđu na teritoriju Rusije i zapadne Ukrajine, pređu granice kod Užgoroda ili ostalih, stignu do Žilinke, jednog čvorišta, da se to jednostavno uništi na licu mesta. To je Rusija mogućnost pomoći tehnologije, satelita i tako dalje. Znači da otvori dva fronta, da upotrebi mnogo razorniju artiljeriju, avijaciju i tako dalje. Inače, ovako se demorališe i eto, sad smo došli do ovoga. Do napada na Moskvu. A profesore, kako ste vi videli sve te napade unazad nekoliko nedelja koji su se dešavali na Moskvu i da li ovo sada što je i Zelenski rekao, čuli smo u prilogu, ovo jeste jedan neizbežan, prirodan i kako on naveo, apsolutno pravedan proces? Dobro, to što priča Zelenski ja ne bih komentarisao jer ja imam u njemu jedno specifično mišljenje koje nije usamljeno. On je glumac po profesiji i tu je doveden da odigra ulogu tu koju mu je namenjena, oni koji to sponzorišu. Što se tiče tog napada na Moskvu, navodnog, ja tu moram da kažem, dron je po veličini relativno mali, savremeno protivavionsko oružje, nije prilagođeno, niti se isplati gađati ga tim raketama iz S-300, S-400 pancira i tih raznih sistema. Rusi su ova dva drona koje su eksplodirala, koliko ja imam informaciju s njihove strane, oborili elektronskim delovanjem. Znači, oni nisu uopšte pogodili mete, nego su elektronskim delovima ometani. Sad, znate šta, kod drona vi mora da uđete i da imate mogućnost da uđete u njegov softver da bi mogli kontrolisano da ga usmerite, što ovdje izgleda nije bio slučaj i oni su tu pali gde su pali. Na sreću nije bilo nikakvih žrtava ni veće materijalne štete. Međutim, ono što bi ja za razliku od mnogih komentatora video u ovoj celoj situaciji, ukrajinska strana pruža jedan odličan atut Ruskoj federaciji da ide u jednom specifičnom pravcu koji će, verujem, vrlo brzo rešiti rat u njihovu korist. Naime, Ruskoj federaciji ne odgovara ovo dugo trajanje rata, pre svega zato što oni imaju prednost izrazitu naoružanju hipersoničnom, što druga strana nema. I drugo nešto, mislim da je već postalo svima jasno, s obzirom na opredeljenje velikog broja zemalja da uđu u BRICS, gde se seli finansijska i politička moć. Znači, seli se na istok, ka Rusiji i Kini. I tu je priča, po meni, principijelno završena. Ono što mnogi nisu primetili kod posete ministra odbrane Šojgua Severnoj Koreji. Dakle, to je predstavljeno u javnosti, to su kao razgovori o nekoj vojnoj saradnji, o isporuci naoružanja i municije. Ne zaboravimo da Severna Koreja ne samo što je veliki proizvođač naoružanja, to je po svemu sudeći četvrta kopnena sila u svetu. Oni su još ponudili pre godinu dana, ponudili su svoju pomoć u dobrovoljcima, čak su i naveli oko 100.000 vojnika. Ukoliko bi severnokorejski dobrovoljci ušli po istom principu na teritoriju Ukrajine, po kojoj je i NATO ušao na teritoriju Ukrajine, znači ne radi se o zemljama NATO-a gde će se kao aktivirati nešto NATO, to će po svemu sudeći rešiti vrlo brzo rat u rusku korist. Evo zašto. Prvo, radi se o rešavanju indirektnog jednog problema, s obzirom da su i ukrajinska vojska i ruska vojska potekle iz istog
izvora, znači iz vremena Sovjetskog saveza. Kod njih se i oficiri lično poznaju iz školskih dana. To otvara mogućnost da i s jedne i s druge strane imate dosta krtica koje je nemoguće otkriti, tako da faktor iznenađenja teško tu može da funkcioniše. Međutim, koliko bi došli severnokorejski dobrovoljci, tu je u njihove redove nemoguće prodreti, znači njihovi potezi se ne mogu predvideti sa suprotne strane. Drugo, to je nerešivo za Anglo-Zapad. Znate zašto? Zato što su oni već u mnogo blažem slučaju doživjeli jedan veliki poraz, a to je Saudi Arabija. Zato što su se ostrvili na sadašnjeg šefa Saudi Arabije, princa Salmana, i maltene je trebala crvena poternica da bude protiv njega zbog ubistva Kašogije u Turskoj, koje je bilo u njihovom konzulatu. Od toga nije ništa došlo, ali to je po svemu sudeći opredelilo Saudi Arabiju na drugu stranu. Međutim, Severna Koreja je toliko godina i decenija pod takvim pritiskom i takvim terorisanjem od tog Anglo-Zapada i kroz Ujedinjene nacije, gde god hoćete. Tako da tu apsolutno oni ne mogu ni na koji način da utiču na opredeljivanje. A ja bih tu napravio jednu istorijsku analogiju. Malo ljudi zna da je Prvi svjetski rat trebao da bude gotov mnogo pre proboja Solunskog fronta. Imali smo situaciju pozicionog ratovanja, blokiranog, u kome se već počelo da razgovara, čak i ozbiljno, da se uz neke ustupke sila osovine postigne jedno trajno primirje i to je skoro bilo gotovo. Odjednom su se pojavili Srbi, probili Solunski front i potpuno promenili tok ratovanja. To isto, tu istorijsku analogiju ja očekujem od Severne Koreje. Severna Koreja je itekako motivisana i ništa je ne može zaustaviti. Severnokorejski dobrovoljci će začas da reše i prema Odesi, i prema Pridnjoserovlju i verovatno i deltu Dunava, a ovamo već i sadašnja ruska vojska praktično opkoljava Harkov, tako da je po meni rat vrlo blizu, iako ga mnogi ne očekuju. Sve ovo što mi imamo prezentirano, to moram da kažem, sve to meni više liči na jednu dobru hollywoodsku režiju sa anglo-zapadne strane. Čim mi treba da mislimo ono što nam oni serviraju. Međutim, to neće tako ići, kao što nije išlo ni u Prvom svjetskom ratu. Setimo se praktično da je Franche de Perret na svoju ruku dao podršku, zato je on i kod nas slavljen, maršal francuski, dao je podršku tom našem proboju i taj proboj je išao praktično, vojvoda Živojin Mišić je vodio našu vojsku skoro do Beča. Znate ko je zaustavio zauzimanje Beča? Zaustavio je onaj jugoslovenski odbor na čelu s Antom Trumbićem, koji su kontrolisali Englezi. Uvijek su Englezi tu prisutni u zadnja 2 veka, kad smo mi u pitanju na negativan način. I preko regenta Aleksandra je to zaustavljeno. Zato je vojvoda Živojin Mišić 3 puta čak penzionisan. Inače, da je bilo po vojvodi Živojinu Mišiću, Srbija bi pregovarala tako što bi ušla u Beč. Jer ne zaboravite da je taj prodor srpske vojske na teritoriju tadašnje Austro-Ugarske carevine proizveo efekat koji je kasnije komentarisao tada već bivši nemački car Wilhelm, koga mi zovemo Viljem, u egzilu u Holandiji. Ja se sećam njegovih reči i umjesto da budem uvređen, ja se time ponosim. Kaže, 50.000 ušljivih srpskih cigana je rešilo Prvi svjetski rat i oborilo 2 carstva. Dobro, jasno nam je. Da je on nas rekao, a to je kasnije promovisao Miroslav Krleža kod usta svog jednog junaka, to se sećam dobro tog njegovog teksta. To je ono što ovdje niko ne razmišlja, a faktor iznenađenja, neko će kaže, pa dobro, profesor Laban, što si ti sad tu pokvario Rusima? Pa nema tu nikakvog iznenađenja. Ako do toga dođe, a ja očekujem da će da dođe, jer nije džabe pre godinu dana ponuđeni korejski dobrovoljci. Šta dobija time Severna Koreja? Pa Severna Koreja dobija ujedinjenje sa Južnom Korejom, koje jedva čeka. Dobro, i rešavanje svojih sporova, jasno. To su te geopolitičke igre o kojima stalno ovde pričamo, a rusko-ukrajinski sukob ih jeste pokrenuo. Međutim, Putin tvrdi da za sukob sa NATO-om nijedna strana nije zainteresovana. Rekao je Rusija ne želi konflikt sa NATO-om, ali opet dodao je spremna je za svaki scenario. I rekao je da postoje direktni kanali komunikacije američkih i ruskih oficira kada je reč o kriznim situacijama. Kako to komentarišete?
Pa naravno, mislim do tog sukoba neće nikada ni doći, niti je u interesu. Ako Rusija ne ostvari, po mom mišljenju, ona mora celokupnu teritoriju Ukrajine uključiti u svoj sastav, što je legitimno, po mom mišljenju, iz međunarodnog javnog prava i međunarodnih odnosa, istorijskog prava i tako dalje. Mislim, prvo, dok sukoba neće doći zbog nuklearnog oružja. Znači, zna se nuklearno oružje, si tu 1-1, bez obzira na strategijske prednosti, to znači katastrofu. Postoji određene snage u okviru NATO pakta koje žele taj sukob, znači to su pre svega Poljska, znači koja je tu najradikalnija, znači zbog nekih svojih interesa, ali opet i verovatno ličnost Bajdena, znači koji je opet nekakav centar moći, ali na svu sreću u Americi postoji dovoljno razumnih ljudi, bez obzira što su oni u Beloj kući, što su iz miljeja demokratske stranke, da do toga ne dođe. I na kraju, verovatno će, bez obzira na odluke u Vilnusu da o statusu Ukrajine, da će ući u NATO pakt evropske integracije, da će oni na kraju ponuditi neko rešenje o statusu Ukrajine koje će zadovoljiti... Evo, o tome će se već pregovarati narednih dana o tim takozvanim bezbednostnim garancijama. Pa nije sa bezbednom, pitanje statusa Ukrajine, to je ključni problem. Šta će biti sa Ukrajinom? Kao jednom ogromnom teritorijom i demografski, sad još više teritorijom. To je za Ruse ključni problem. Znači da Zapad mora odustati da ona uđe u Evropsku uniju, u NATO pakt. Znači, bez toga nema nikakvih pregovara i nikakvih, znači, ostaje samo ruska pobjeda ili poraz. Za sad Rusi sve drže svojim ruskama. Što se toga tiče, ja sam siguran, nikada u suštini Rusija i Amerika su tokom 20. veka i ranije uvek u ključnim momentima oba svjetska rata bili saveznici. I obe na kraju kraljeva osnovni problem što posle raspada tog socijalističkog sistema, mislim, u drugom mandatu Ronalda Reagana, znači sporazum koji je postigao s Gorbačovom, da se stvori novi svet posle hladnog rata, Zapad tome nije pristupio, nego je krenuo agresivni, znači ne ukidanjem, nego još širenjem NATO na istočnu Evropu, pa čak sad i ulazak postsovjetski prostor, što je, znači, mimo tog sporazuma i velika njihova istorijska greška. Ali, mislim, ipak postoje, znači, u Americi uvek postoje snage razuma koje neće dovesti do toga. Spomenuli ste malo čas i Poljsku i ulogu Poljske u ovom sukobu. Imali smo prilike u toku, ako se ne varam, jučerašnjeg dana da čujemo poruke poljskog premijera koji tvrdi da se grupa od 100 pripadnika privatne ruske paravojne formacije Wagner približila beloruskom gradu Grodno blizu granice sa Poljskom i on je upozorio da situacija postaje sve opasnija. Kako je rekao, najverovatnije će Wagnerovci biti prerušeni u belorusku graničnu policiju i pomoći ilegalnim migrantima da dođu na poljsku teritoriju i da destabilizuju zemlju. Jel vidite mogućnost za jedan ovakav scenario i za nekakvu eskalaciju ovog sukoba i na teritoriji Poljske? Pa ne vidim mogućnost, to nije ni u strategiji, ni u plan nikakvim interesima Rusije da se prelije rat bilo gde. Jedino status Moldavije. O status Moldavije odlučit će moldavski narod, znači koji je sastavljen od Rumuna i Rusa i još ostalih naroda. To je njihovo pravo po međunarodnom javnom pravu šta će biti sudbina Moldavije. Znači, Poljska, videli ste, već dugo vremena uporno izmišlja opasnosti i to zbog svojih interesa. Onda se spletom okolnosti u toj geostrategiji našla u nekoj povoljnoj poziciji, pa se veštački pravi od nje neka sila, veliki životni standard, ulaganja i tako. I sad su se oni dosta precenili svoju ulogu. Trenutno im to odgovara. I njima to odgovara zapravo, jer ogromna sredstva se ulažu, ne znam,
desetine milijardi eura u Poljsku, znači infrastrukturu i standard. Sad i njima situacija odgovara pre svega da bi nadomestili demografski svoje gubitke ukrajinskim stanovništvom. Međutim, doći će neko drugo vreme koje neće njima da odgovara. Tako da oni se na nekoliko scenarija, znači nadaju se proširenju prema zapadu u slučaju nekog scenarija raspada Ukrajine i da Rusija ne bude zainteresovana za njen zapadni deo, ali sigurno dovoljno je mudrosti na zapad, a drugo, na primjer, vidite Poljska koja je stvarno jedna čudna i specifična zemlja koja je tu je na kraju krajeva i počeo i Drugi svjetski rat s katastrofalnim posljedicama. Sad, na primjer, ona je ušla u Evropsku uniju, ali sve, znači, ono što joj je korisno iz Evropske unije, ogromne fondove, znači to koristi, ali odbija, na primjer, da uskladi pravni sistem sa Evropskom unijom i Evropska unija je prešla preko toga. I što je još gore, ako se Evropska unija definiše kao protok robe, ljudi, usluga, ona odbija, na primjer, preko svoje teritorije migrante koji su samo da prođu. I Evropska unija jednostavno ne reaguje na to. Iz opet svojih razloga, što mi nije potpuno, nije jasno zašto. Znači, Poljska to, a s kojima oni, na primjer, ako su ušli u Evropsku uniju, oni su trebali prihvatiti pozitivne i negativne stvari, a oni nisu negativni. Oni moraju da puste te ljude. To je osnovno načelo Evropske unije, na koji se zasniva Evropska unija. Dobro, ali vidimo da tu ima nekih disonantnih tonova unutar Evropske unije, a sve je to izašlo na videlo naročito u proteklih godinu i po dana, koliko ipak tu postoje određene nesuglasice. Da se osvrnemo i na reči zamenika predsjednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrija Medvedeva, koji je izjavio da bi Moskva morala da koristi nuklearni arsenal, da je uspešna ofanziva Ukrajine zapravo. On je rekao, zamislite da je ofanziva koju podržava NATO uspela i da su oduzeli deo naše zemlje, onda bismo bili prinuđeni da na osnovu pravila ukaza predsjednika Rusije od 6. februara 2020. idemo na upotrebu nuklearnog oružja. Na koji to deo zemlje misli Medvedev? Da li su to one 4 teritorije koje je Rusija pripojila i da li zaista mislite da postoji ta mogućnost od upotrebe nuklearnog oružja ukoliko Ukrajina vrati te teritorije? Pre svega, Ruska federacija je još mnogo ranije kao odgovor na agresivno ponašanje Zapada promenila svoju doktrinu da nije samo nuklearno oružje za odvraćanje druge strane od prvog napada. Znači, ako bi taj Anglo-Zapad krenuo prvi sa upotrebom nuklearnog oružja, nego i da je u odbrani vitalnih nacionalnih interesa Ruske federacije. Prema tome, gospodin Medvedev je u to stvari hipotetično upozorio drugu stranu da se ne igra vatrom, jer na drugoj strani imate taj centar u pozadini koji ostvaruje veliki uticaj na američku duboku državu, a to su ti koji, ja slobodno nazivam satanisti, koji vide budućnost planete u tome da se broj stanovnika na zemlji naglo smanji za 5 do 6 puta i da oni zagospodara ostatkom planeta. To je moguće samo u okviru nuklearnog rata. Videli smo da je bio pokušaj i sa ubacivanjem raznih pandemija. Svi sad se sećamo te korone, ali i pre korone je bio te ptičji grip, te ne znam ovo, te ne znam ono. Sve se najavljivalo, milioni žrtava i tako dalje. Na sreću ništa se od toga nije ostvarilo. Ali po meni je to bio jedan autogol kompletno. Jer ovo što se sada događa u političkoj situaciji, da nije tragično, uvijek se smeje. Znači, poljski premijer, a Poljska se sad predstavlja i nju smatraju kao udarnu pesnicu Zapada prema Rusiji, jer Ukrajina je gotovo krahirala. To je pitanje samo koliko vremena još je potrebno da se to konstatuje. Tu više nema ničega. Oni imaju nekoliko još brigada, strateške rezerve. Kad to potroše, oni više nemaju čim da ratuju. Znači, Poljska, njen premijer se javno uplašio od 100 Wagnerovaca koji se približavaju. Pogledajte
koja je to ironija? Znači, neko ko se predstavlja kao ne znam kakva uzdanica NATO pakta uplašio se od 100 Wagnerovaca. Dobro, on je naveo više od 1000. Sad, koliko ih Dobro, ima, to ali su stotinak licitacije. je ono što je realno. Pa i da ih je više od 1000. Pazite, za Poljsku koja ima sada preko 100.000, mislim, aktivne vojske, koja ima, da kažem, 35 miliona stanovnika, da se najmanje, možda i više, da se sad uplaši od jedne grupice, kako ih oni zovu, stranih plaćenika, to pokazuje snagu te države. Dakle, on je to rekao u nekom smislu. A šta je u pitanju? U pitanju je ono što taj koridor Suvlaki se, ja mislim, zove, malo grčki zvuči, između gde direktno se graniči Litvanija i Poljska. To je neki pojas od jedno 50 kilometra između Belorusije i Kaliningradskog dela koji pripada Rusiji, koji je nakrcan raketama srednjeg i kraćeg dometa odavno i praktično vi nemate severno krilo Atlantskog pakta, jer tu i ranije pre hipersoničnog oružja za par minuta se pogađa London, Berlin, Pariz i tu praktično više nije bilo. Dakle, taj kaliningradski deo Ruske federacije je prosto trn u oku već decenijama. Ja ću ovde napomenuti isto jednu malo poznatu činjenicu, da je kancelar nemački Kohl svojevremeno nudio 200 milijardi maraka Ruskoj federaciji da otkupi taj deo, nisu prihvatili Rusi u to vreme. Znači, još tada je bilo pokušaja da se to reši na neki način finansijski. I ono što je ovde meni jako bitno, bitno je da vidimo šta su strateški ciljevi jedne i druge strane. Jel možemo to sada da tumačimo? Strateški cilj ove anglo-zapadne strane je propao posle mesec dana od početka ruske specijalne operacije. Kad su oni uveli sankcije gromopucateljno i rekli da će Rusija da propadne ekonomski, da će Putin zbog toga biti smenjen ili će podneti ostavku, ništa se od toga nije realizovalo. Ja te stvari odlično pamtim. To je za mene veliki poraz i strategija na tom Anglo-zapadu i sad je samo pitanje vremena koje će pokazati ne samo gde je pravda, jer jasno nam je na čijoj strani je pravda, bez obzira na formalno pravne začkoljice koje se pojavljuju, pa i kod nas, nego će se pokazati u stvari sve više i više u realnosti na terenu kuda plovi taj brod. To se sad već vidi u ovom rusko-afričkom samitu, gde je 49 od 54 zemlje Afrike bilo tu predstavljeno. Ne zaboravim da nijedna afrička zemlja nije prihvatila da uvede sankcije Ruskoj federaciji i u tom pravcu sve ide. Pogledajte šta se događa. Sudan je bila prvo galama u Sudanu oko onih borbi, pokušaja vojnog puča, pa odjedno sve tu utišalo. Da je tu pobedio Anglo-Zapad, to bi bilo, pune novine bi bile i mediji. Ništa, to je sve učutalo. Znači, jasno je šta se tu odigralo. Tu se proširio ruski uticaj preko jedne grupacije tu vojne u Sudanu. U Nigeru je još jasnije. I to moram da kažem, jer se sad prenosi kao vest da je Afrička unija uslovila za 15 dana ima da se vrati staro rukovodstvo u Nigeru. To stvarno meni zvuči prvo iz jednog ugla. Moram da kažem, meni to zvuči smešno, da pučistima vi uslovljavate da sad vrate staro rukovodstvo suprotno ne samo svojim ciljevima, da se potpuno kompromituju u narodu, jer njihovi ciljevi su bili borba protiv korupcije, oslobađanje od korupcije, to se vidi, nego još nešto je tu. Dati rok od 15 dana, je to praktično rok u kome će pučisti prevladati i preuzeti vlast. Znači, oni su praktično dali rok, ne smeju da kažu od Anglo-zapada baš ništa, da ne kažu da se ne usprotive. Ali u suštini je bilo ono, nemojte bre ljudi, mnogo da talasate, ali evo, 15 dana, sredite tu situaciju. Kao što je nama Baker, državni sekretar Sjedinjenih država, dao 3 dana rok da sredimo ono u Sloveniji, pa umesto da se to sredi u Sloveniji, poslati su naši tenkovi i naša vojska bez municije i ja se sećam, školski drug moje supruge je poginuo u jednom od tih tenkova koji nije imao nikakvu municiju da se brani. Oni su poslati kao da nešto urade.
Dakle, takva stvar se sad događa i u Africi, ali iz drugog. Dobro, tačno. I kroz sve te vaše primere vidimo da zapravo to može da se tumači i na tim istorijskim primerima i da se izlače sve te paralele. Vratila bih se na samu situaciju na frontu. Pored ovih dešavanja i napada koji su se odigrali prethodnih dana na Moskvu, u fokusu je Krim i Krimski most. I Zelenski je također rekao da je za ukrajinsku vojsku Krimski most potpuno legitimna meta i kako je navedeno, ukrajinske snage planiraju da uskoro uđu na okupirani Krim i primećene su prethodnih dana, pomenuli smo Severnu Koreju u toku ovog razgovora, primećeni su sa severnokorejskim raketama koje su navodno zaplenili od ruskih snaga. Dosta se pričalo o tome da li Severna Koreja snabdeva Rusiju oružjem u ovom sukobu, a sada je navodno ukrajinska strana izašla i sa ovim informacijama. Verujem da nam je jasno s koje strane duva taj vetar, ali jel vidite da ima negde istine u svemu tome i kako onda tumačiti te odnose i između Rusije i Severne Koreje u svetlu daljeg ovog sukoba? Pa sad, što ste postavili pitanje, tu je za Krim most sve je neizvesno. Šta će biti ako ovako Rusija nastavi, u pitanje će doći i Donbas i Krim. Znači, sa ovakvom načinom ulaska u rat, ako ne uđe ozbiljnije. Mislim, to je, s druge strane, od početka je Rusija vrlo loše diplomatski ušla, znači, nespremno. Znači, ako neki tvrde od 2014. do sada je ona pripremljena, evidentno je da je to Ukrajina 100 puta više se pripremila, znači, za ovaj sukob. Po mom mišljenju, Rusija trebala 2014. da uđe da bi uzela celokupnu Ukrajinu bez ispaljenog metka, ali sad šta bi bilo da bi bilo, to je pitanje. To je, znači, diplomatska velika od početka, znači, da se sad Rusija mora skrivati i opravdavati da dobija vojnu pomoć ili bilo kakvu pomoć sa strane. Sećamo se Barjaktara iz Irana kao, ne, nisu iz Irana, nego su naši. U čemu je problem? Pa zašto? Pa to je, ako ovi dobijaju ogromnu vojnu pomoć, po čemu da i Rusija ne dobija i ne sarađuje? I to ta diplomatija Rusije potpuno mi je nejasna. I u čemu to vodi mi je nejasno. Znači, pa zašto da ne i dobrovoljci i to, onda se mora opravdavati. To mi sve miriše na to da u okviru samog vrha Rusije postoje dosta ljudi koji rade za Zapad. Znači, da je Putin okružen takvim ljudima i da oni vrše uticaj na njega, znači, koji rade direktno protiv interesa Rusije, znači, što je bilo oduvek u Rusiji. Tako da, mislim, sve je u ovom ratu je sve neizvesno. Za kraj našeg razgovora, evo, profesore Laban, nemamo još mnogo vremena, ali voljela bih da prokomentarišemo i stav Mađarske. Kada smo već pričali o tim disonantnim tonovima unutar Evropske unije, upravo iz Mađarske često stižu suprotni stavovi u odnosu na ono što možemo čuti od drugih evropskih zemalja. Mađarski šef diplomatije Peter Sijarto je ocenio da je stav Evropske unije da nema uslova za mirovne pregovore između Ukrajine i Rusije licemeran i samodestruktivan i pozvao je ponovo na prekid vatre i pregovore. Kaže, žao mu je što je Evropa potonula u ratnu psihozu. Je li potonula Evropa u ratnu psihozu? Pa ja mislim da jeste, jer u suštini kad se pogleda, osim Ukrajine, glavni stradalnik je Evropa. I to mislim da je ciljano urađeno sa druge strane okeana, jer je Evropa već decenijama privredni konkurent američke privrede. Ovo je dovelo do toga ne samo da Amerikanci dobro zarade na ceni gasa svog tečnog koji prodaju, jer ovi ne kupuju više ruski zemni gas, nego i dosta preseljenog kapitala, proizvodnje u Sjedinjene države iz tih zemalja Evropske unije. Orban je potpuno u pravu to što vidi, ja se slažem sa njime i njegovim procenama. Međutim, treba imati u vidu opet jednu stvar. Kolega je to lepo primetio iz svog ugla da Rusija je mogla to bolje da odradi. Ja lično mislim da Rusija to nije htjela bolje da odradi. Jer ako malo bolje pogledate, krenulo se sa iscrpljivanjem Rusije, ekonomski i vojno. A šta je sad rezultat? Rusija
odlažući primirje, odlažući kraj ovog rata u Ukrajini, sve više iscrpljuje Zapad, ekonomski i vojno. Vojno oni su ostali bez zaliha. Proizvodnja namenske industrije na Zapadu, čak i sa Sjedinjenim državama, ne može više da pokrije te gubitke u naoružanju i tehnici koju je Anglo-Zapad pretrpeo u Ukrajini. I tu treba tražiti rešenje. Znači, Rusima ovo sad odgovara da još više oslabe Zapad ekonomski, znači to se sad radi preko BRICS-a, preko svih ovih sporazuma koji sele finansijsku i privrednu moć na istok sveta, znači za nas je to istok, dobro za njih je koji žive na istoku, to centar sveta, to je prirodno, to treba uvijek imati u vidu. Nemojmo da razmišljamo samo iz svog ugla. Iz svoje perspektive, nego jasno. razmišljamo iz perspektive drugih. Nego i vojno gledano. Jer pazite, Rusiji normalno u tom trilingu Rusija, Sjedinjene države, Kina. Kina je jedan džin privredni, ekonomski, ali ne samo i politički, nego bit će i vojni. I pogledajte, to je iznad nje Sibir, koji Rusija drži, a Rusija je po broju stanovnika 10 puta manja od Kine. Dakle, treba gledati tu priču i iz drugog ugla geostrateški. Znači, Rusija odgovara multipolarni svet, da neće jedna strana, pa čak i njena, prevladati, nego će uvijek postojati neko treći koji će biti protiv teža. Znači, po meni Ruska federacija ne ide na uništenje protivnika, u ovom slučaju, nego naprotiv. Ono dozirano, da se dečki, kako to kažu, malo sredite, da malo vidite i te pretnje nuklearnim ratom su usmerene prema onom najpametnijem delu Sjedinjenih država, a ja to stalno ponavljam, to je njihov generalštab, jer njihova vojska tačno zna mogućnosti ruske vojske, njenog naoružanja i svega toga. I očekujem smirivanje, slažem se potpuno sa kolegom, sve će se završiti time što će Ukrajina se prisjediniti ili najveći deo prisjediniti Ruskoj federaciji, a da li će Rusi proceniti da im treba onaj deo gde je neprijateljski raspoloženo stanovništvo, mislim na zapadnu Ukrajinu prema Rusima, to je već druga stvar. Šta će Rusi da drže? To sad već ostaje da vidimo. Ja to uvek kažem, nemaju Rusi i osvajačke namere. Šta će njima da osvajaju Finsku i Švedsku? Šta? Da drže svoju vojsku koja im treba da brane od 17 miliona kvadratnih kilometara koliko ima Ruska federacija, sad će tu držati u nekoj Finskoj i Švedskoj. Pa to je smešno. Hvala vam najlepše. Pogledajte realno.